Sisibiza sikhona lapha eTK Studios. Ngeke ngichaye round ke ngizobona abafana bami ukuthi athi bahlezi bethi mdala siyapheka. Bona ukuthi baphekani. Hayi ngafica abafana abazibamba incingo, bazinwanwaya. Ngazo nami sengiqubuleka kwezinye indawo. Hayi, ithini ke ngizwe ukuthi ivoice le isavuma yini. Kodwa ngizayitesta ngengoma yaseChurch eZion phela lapha engangigijima khona. Sihamba unyawo. Lalela uzwe. Wanyathelilije wachelela wemngani wami, wanyathelilije wachelela wemngani wami, wanyathelilije wachelela. Ayaya, ngalezo nsuku kwakunyiwa. Hayi, ziyenze ezinye ziyenze ezimnandi, akusensuku zatshwala. Sekungenzeka njengoba ngangithembisile ngasho ukuthi hayi kungenzeka phela ngiqala ukutheza inkuni ngicijise izinkuni zami nami ngibona ukuthi ziyakwazi ukwazi isiduli, njengoba phela mina ngilelana eladlala isichikisha lamakhanke emangweni imbuzi zasola. Ogwemana sokumele ziphinde zingene ihladi phela mase ithe yaqhamuka. Hey, asazi ukuthi ingakhulumi, ishiye kanjalo nje ngisikela ijikayo. Qi qatshe walala wasala wena, khuphuka.